Igitondo cyiza ku bakunzi ba Smilebo TV, twongeye kubasuhuza aho muherereye ho mwese, abari Kigali, abari Bujumbura ndetse n'abari muri DRC. Uyu munsi turibanda ku makuru ari muri politike muri Congo, amakuru ari mu bitaramo. Hari Summer Country Tour Igisenyi Rubavu muri Stade Umuganda, hari update zivugwa muri Rayon Sport, hari Liberation Cup yarayibaye, hari World Cup eliminatoire. Ibintu birashushe, match nijoro za rumuriro, kipe ya Misiri muri penalty, ibintu byari bikaze, turabigarukaho hano muri Smilebo TV kabisa. Upcoming news, turi kumwe. Reka duhere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo RDC. Perezida w'u Burundi yasabye abanyapolitike bagize ihuriro ry'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa RDC bashaka kweguza Tshisekedi ko bagirana inama yihutirwa ibya politike n'ibyugarije inzego za leta muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Iri huriro riyobowe n'abanyapolitike b'imena barimo Martin Fayulu, Jean-Marie Kabundi, Moise Katumbi, Augustin Matata na Deli Sesanga. Nirikozwa ibijyanye na gahunda leta ya RDC ifite yo guhindura itegeko nshinga. Ibi bivuzwe nyuma y'uko abakongomani benshi cyane, abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Tshisekedi, abarimo AFC M23 twirwaneho n'indi mitwe iharanira inyungu z'abaturage, bakomeje kuvuguruza Tshisekedi bamubwira ko iby'itegeko nshinga batarikozwa. Twinjire muri showbiz gato. Hakurya y'umupaka wa Goma Igisenyi ku mazi, abanyakigali muri hehe, abakongomani muri hehe, bana Congo. Hari igitaramo cyiswe Summer Country Tour, byitezwe ko kizitabirwa n'abaturage benshi bo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, ndetse mu kubashishikariza kucyitabira Coach Gael yabemereye amatike 1000. Abakongomani muri hehe, muze muri benshi cyane kabisa. Ni mukanya uko ikiganiro gikoze muri rukerera. So kuri uyu wa kane hateganyijwe igitaramo cya Sama cyazengurutse igihugu cyose, ubu kirasorezwa Igisenyi. Abanyagisenyi mushishikarijwe kuza kucyitabira, kirabera kuri Stade Umuganda ahazwi nko ku Majengo urenze ku kibuga cy'indege. Abayobozi murabibona, abayobozi b'akarere bari basuye, ingabo z'igihugu mu nzego zose bahagarariwe n'igisirikare, polisi ndetse na daso, harimo n'abayobozi b'akarere, abayobozi nshingwabikorwa n'abandi bayobozi benshi bagiye batandukanye, bagiye bareba aho imirimo igeze yo gutegura iki gitaramo. Iki ni igitaramo gikomeye cyane, kirimo abahanzi nka The Ben, kirimo abahanzi nka Bruce Bushari, Bwiza. Ni igitaramo gikomeye cyane, musabwe kucyitabira hariya Igisenyi ku mazi kuri Stade Umuganda. Twe ntago dutinzamo, tuba twirukanka. Ubu tugiye kubahereza imiriro muri siporo, amakuru y'imikino agezweho. Tutarava kuri kino gitaramo, uyu Coach Gael wemereye amatike 1000 abafana baraturuka mu gihugu cy'abaturanyi cya RDC. Bibutsa ko ahagarariye management ya Bruce Melody. Ahagarariye management ya Bruce Melody. Ubwo twe tuba twirukanka, ngiye kubahereza upcoming umuriro kabisa. Abareyo muri hehe, muze. Ekipe ya Murera ikoza gashya isaro ry'Inyanza. Murera, ekipe y'abanyarwanda Murera we. Ekipe ya Murera imanuye intwaro, muramubona uwo nguri kuri screen zanyu kabisa. Iyo ni intwaro igiye kujya ivunderezamo muri Rayon Sport. Umukinnyi mwiza kurusha abandi muri Mali yasinyishijwe n'ikipe ya Rayon Sport, yitwa Issa Jingwiba, umunyamari w'imyaka 22 ukina muri ba myugariro hagati, akina nka nimero 10, yakiniraga ekipe ya AS Rio de Bamako, ndetse yanakiniye ikipe y'igihugu ya Mali Senior.
uyu ni umukinnyi ukomeye cyane nk'uko mwabyumvishije, ni umukinnyi ukiri muto w'imyaka 22. Rayon Sport muri no iri kubaka ikipe ikomeye. Uyu nguyu bivuze ko agiye gusimbura ba Richard ndetse na ba Tambwe Gloire Ngongo, ajya avunderezamo nk'uko babikoraga cyangwa azabarusha, araje abahese kafa cyangwa se aradutsindira Gor Mahia kuri Leon Day. Aba rero baramutegereje ari benshi cyane. Mbibutsa ko ekipe ya Rayon Sport iri mu mwiherero mu karere ka Gicumbi, aho izamara iminsi, izahava tariki 18 z'uku kwezi igiye gukina na ekipe ya Gor Mahia. Natinze nkuko mubibona ekra zansize tugiye kujya muri FIFA World Cup eliminatoire. Match zaraye zibaye. Australia yanganyije kimwe na Egypt, bajya muri penalty, bavuye muri extra time baraniranwa penalty. Australia yashizemo enye, Egypt ishiramo 5, bivuze ngo Australia yakomeje. Switzerland vs Algeria, Switzerland yatsinze 2 ku busa bwa Algeria, bivuze ngo Switzerland yakomeje. Portugal vs Croatia, Portugal yatsinze 2-1 cya Croatia, bivuze ngo Portugal yakomeje. Colombia vs Ghana, Colombia 1, Ghana ubusa isanga Congo. Match zindi zabaye. Argentine vs Cape Verde, Argentine yatsinze 3-2, bivuze ngo Cape Verde nawe yasanze Congo. Match ziteganyijwe kuri uyu munsi ku isaha moya zo mu Rwanda. Canada irakina na Maroc ku isaha 3. Paraguay irakina na France ku isaha ku munsi w'ejo isaha 4. Dufite Brazil vs Norway, dufite Mexico vs England. Match tutari kuvugaho rumwe n'abantu benshi kubera amasaha bayishizeho. Kubera ikibazo cy'ubushuhe, nta kindi kibazo. Tugiye kwerekeza muri volleyball. Bereshen ntabwo byari byoroshye Kigali muri Petit Stade, abantu bari Remera baryohewe n'ikintu bita mikasa, urusaku rusakuza cyane. Hano Smere Botev twe tuba twihuta, amakuru kabisa tuba tunyuramo ducagagura, tuba tugira ngo buri amwe yose abagereho. Reka twihute na volleyball. Muri volleyball yo mu Rwanda aha muri kubona aba kapiteni 2, umwe bamwita Kwizera Eric Kiganza, umuhungu wakuriye i Kabgayi. Iruhande rw'imoso hari uwo bita Tony Magembo, Mr Red Pepper. Uyu ni umusudani Cobra, ikipe bita Cobra Sudan national team bita Cobra. Uyu ni umusudani umaze igihe kinini mu Rwanda, umaze kwigarura imitima myinshi cyane y'abanyarwanda kubera indesho ye ndetse n'umurava agira. Impamvu mbagarutseho, abasore 2 bayoboye amakipe amaze kumera nkaho yasize andi, arimo za EPR, Kepra, Gisagara ndetse n'izindi ziri hasi. Amakipe amaze kugera ku gasongero nk'uko mubizi, amaze gukina finals zigera muri enye, amaze kuzana imidari 2 mu gikombe cya Afrika cy'amakipe ahuza ayaba meza iwabo. Murabizi Polisi yabaye 2, Lege ibi ya 3. Ahangaha mu ijoro ryakeye twari turi muri Liberation Cup 2026 muri Petit Stade. Ntabwo byari byoroshye kuko match yaje kurangira amaseti 3-1. Ekipe ya Lege yegukana igikombe cya Liberation Cup. N'ubushize yari yatwaye shampiyona itsinze Polisi kuri Seoul. Ariko umunsi siko byagenze, match yaboroheye. Seti ya mbere ukuntu yaje kugenda, Polisi niwe yegukanye seti ya mbere ku manota make cyane, amanota 25 ku manota 18. Seti ya kabiri yegukana na Lege bitoroshe, amanota 25 kuri 20. Seti ya gatatu amanota 25 kuri 22. Seti ya kane yarangije umukino, yarangiye abantu umutima yenda kuvamo cyane kuba kunzi ba Polisi umvaga bagiye gukina Seoul. Set yaje kurangira ari amanota 25 kuri 23. Nuko byagenze. Ubu twari dutegereje umwanya wa 3.
mwanya wa gatatu nawo turaje turebe update ukuntu byifashe kabisa. Nivuga amakuru ari muri no kipe ya Rege. Ekipe ya Rege ije guhindurwa n'umugabo Benon Mugisha. Benon Mugisha uyiherukamo mu myaka yahatambutse kera, ni nabwo Rege yari ikomeye. Rege yatwaraga ibikombe, Rege yazaga mu myanya myiza. Ubu ngubu nibwo yongeye kugira irangi ubwo ifashe umutoza Benon Mugisha. Kwa Moringi bimeze bite? Coach Moringi na APR byifashe gute? APR na Gisagara match yaje kurangira ari amaseti 2-3. Gisagara yatsinze kuri Seoul. Match yabanjirije Polisi. Impamvu dore kuri Polisi iraya ari grand rendez-vous. Finale abari ikintu gikomeye, ngemera kuri finale kabisa. Kuko no abantu benshi babategereje, naho sad press ni ibintu biba biri aho ngaho. Set ya mbere APR yatsinze ku manota 28-26, set itari yoroshe. Gisagara igaruka itsinda 25-15, set irukanse. APR Gisagara itsinda 31-29. APR iragaruka irishura 25-15, bahita berekeza Seoul. Gisagara yatsinze biyore 15-9. Ni match ziri koroha kuko Polisi APR impamvu idafite ubukaka yagaruye Hakim, ariko ntabwo ifite mupaseri wawe wa mbere wo bita Paul Akan uri mu biruko iwabo muri Ghana. Women bimeze bite? Ikipe ya Polisi yakubise nabi ikipe ya APR. Ikipe y'ingabo z'igihugu y'abakobwa byagenze gute? Nyuma yo kubura Peter Kamasa, Christian araje kubisa umuntu, babakubisa amaseti 3-0. Match yirukanse. Seti ya mbere 29-27, seti ya kabiri 25-21, seti ya gatatu 26-28. Ni ibingibi kabisa. Mwakoze mwese twabanye, mbibutsa gukora subscribe, comment, like and share. Muri abantu b'ingenzi kubana namwe ni by'agaciro. Turadukomeza tubahereza update zabyutse zivugwa muri politike gake, muri sport cyane, avugwa muri Kongo, avugwa hanze i Burayi hose. Murakoze, ciao, umunsi mwiza.